Cara mandi wajib yang paling mudah macam mana Ustaz? Yang paling mudah ialah sailanul ma' ala jami'il badani biniyatin. Ratakan air sekalian badan yang zahir, rata belaka dengan berniat. Lagu mana niat? Mula-mula kita masuk bawah paip. Contoh mandi. Mandi ada pakai gayung, mandi ada mana berenang sungai, ada mandi pakai paip, ada mandi pakai ujang. Kalau mandi pakai ujang, okey, mau masuk bawah paip, buka dulu paip. Lepas buka paip, kena tak kepala kita air? Kena. Bila dah kena air dalam hati, aku mandi yang wajib. Sah dah niat, sambung. Basuh atas dulu, gonyok muka, gonyok kanan kiri, gonyok tangan, turun daripada atas sampai ke bawah. Akhir sekali duduk tinggung. Guna belakang tangan, gonyok celah-celah kemaluan. Faham lagi? Sebab kalau kita dak duduk, tidur dak duduk cakung, kita diri, punggung kita ni payah air nak masuk celah ni. Bila air dak masuk celah ni, mandi junub tidak sah. Lepas tu laki-laki perempuan nak kena duduk cakung macam nak berok. Lepas tu ambil sembuh air. Tak bergonyong dengan tangan, bangga pelayar. Boleh? Faham? Nak suruh rata.